Update stok Toyota Calya manual tahun 2018, Toyota Rush tipe S manual 2010, Toyota Kijang LGX 1,8 EV tahun 2000, Toyota Agya tipe G Matic 2015, Brio Satya Matic tahun 2015, Toyota Calya manual 2018, Honda Jazz RS Matic tahun 2013, Honda Jazz HDSi manual 2007, Nissan Livina X-Gear Matic tahun 2014, Katana GX tahun 2003,